Mwarebye neza munsi n'abandi bantu barimo. Nimba wari ufite umuntu wawe wateze bisi mu gitondo yaragiye Gisenyi, shoferi aho yicara nawe, sasa bariya ni abantu aho bari bicaye, aho ni abantu bari bicaye, yes, aho ni abantu bari bicaye. Ni abantu aho ngaho bari bicaye bose kandi bisi yari yuzuye. So nimba rero wari ufite umuntu wawe wateze bisi ya internationale mu gitondo, muri iki gitondo ubu ngubu tuvugana kuri iyi tariki ya 11 kwezi kwa kabiri, tangira umuhamagareho cyangwa se ubaze amakuru, ariko menya mbo amahirwe yo kumubona yo ni make kuko abantu bose bapfuye, hafi ya bose. Ni amakuru rero ajyanye n'impanuka ikomeye cyane dukomeje kugenda tukugezaho yabereye mu karere ka Rulindo, yaritwaye abantu 51. Kuri ubu ngubu amakuru atugeraho aremeza ko 16 nibo bimaze kumenyekana ko bahasize ubuzima, ariko nanone turakomeza kugenda dukurikirana kandi turagenda tuba updating umunota ku wundi. Nta kindi usabwa rero wowe no kwarakanze subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe. Ni imodoka rero ya Societe ya Internationale yaritwaye abagenzi yakoze impanuka ni mu murenge wa Rusiga, ni mu karere ka Rulindo, ubwo yavaga i Kigali yerekeza mu karere ka Musanze. Iyi mpanuka yabaye ku gicamunsi cyo kuri wa 11 Gashyantare 2025 nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ACP Boniface Rutikanga yabyemera itangazamakuru. ACP Rutikanga akavuga ko iyi modoka yarenze umuhanda ikagwa nko muri metero 800 zose uvuye ku muhanda, yarimo itwaye abagenzi 51 bose. Ati hari abantu rwose bahasize ubuzima benshi n'abakomeretse, turacyakora iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyi mpanuka. Mu kanya gashize rero nibwo imibare noneho imaze kujya hanze, byibura rero abantu 16 nibo bamaze kumenyekana ko bapfiriye muri iyi mpanuka y'imodoka yaritwaye abagenzi yavaga i Kigali yerekeza i Rubavu kuri uyu wa kabiri. Ariko kandi ni imibare ishobora kuza guhinduka, turakomeza n'ubundi natwe kugenda dukurikiranira hafi, tugenda tunabagerezaho ku gihe amakuru. Iyi bisi yaritwaye abantu 51 ikaba yakoze iyi mpanuka igeze mu kagari ka Gako mu murenge wa Rusiga, ni mu karere ka Rulindo. Umuyobozi w'akarere ka Rulindo Mukayiranga Judith yabwiye itangazamakuru ko abakomeretse nabo bahise bajyanwa mu bitaro bitandukanye, aho rero barimo kwitabwaho n'abaganga.